Ati ndata kula kwa tidela. Ati na ndio muno Veronica. Na yu ndwe kanezo to je kana to nena je. Kalipo. Ingia na tukwatete muno na we mundu batenda izo mukumanda remote tukamucontrol yana remote mwakati hizi no ni mwezi no mwezi na kanambie wanaenda mananye ndino yu na Veronica ndwanenga kamwana ni kana iwete sito yako pedania jiro John mwaka wagumangalizia Lamu na twadhamito ku kamba na ni mutangwa ni muibwa kwa aombe we aya asante na kwandita wa mwitu muyeni ndonge tunena nyeni nditongia ando makatelembo wena mashambiki mingi muno makatelembo asanteni nange nakoma ni yamo Kenyui nange nakoma ni yamo Matongolo. I was so surprised na manasia mevata muno na Bishop. There are people who are in love with you. Thank you. Mevata muno na Bishop Mala na mevata basically na ito hivyo the masia ni nututwaithite nesa na nusiona mo maima nani na bicha report na ungina akomania nake lelo anambongamia anambia mweka ngokethie kuona TV ni I was so excited anambia kethia Veronica na nena mituke muno I didn't know that ekikamba sanifu kisioja mituke nambia kele tukuke kika na gati kele tunika betikene ni sisi wena sia yes ambia ndiye kanunga mengokethie yako mana mundu ekalati with our TV by the mona tando tapate real ya tute real na kwani ndo kore makatu na actually I'm happy that we touch people differently no hao mundu ayasi yutonge unambie nene kala ndenga kwithukiza na mgolia kwa ndabye kibindi kimwe particularly dikana ambia nyeni we mona information every time I can't pick but chambe ya kuitwite that is neteka lande ko mbaito mashambiki maito ya santi report yenu ya bicha Bishop Mala wala mevata Bishop Mala na ni asandi mwevata na kwa by the way Veronica pe mundu nakuona ndabiziambia kila kimusaanisie tuinena ukethia nitatukwete Christianity I actually ambia kana ambona nitanailete ndinena yuluwa maundu ma Ukristo lakini ethe aka Bishop enena jumla na kitumi kila kinene Veronica nika unundu ninonete maundu maingi na uisile maundu ni maingi no kasoma maundu ni maundu ma religion no manaka na tenena na Muislamu ibaya muindiwe baya ungotendete ngai kabisa kwanza mutailete isonena lakini no kwezukisia indeto sio tao ikamutethia kwa utebo tibata ne pio ikalaimu twethukisia asante na ende otondo twawetete wakeli mubitu ku poina maundu maingi muno maendeye aningiti osio tukamanithia musiaisia witu ndu maile kuikala ndu maile kula kulikile nzebe ndu maile olinda na ndigwe namba mbe yana mwitu muiyene nimukulie kenda tume kwa jenzi amoikame eta jenzi maendeo ukana maende kana mambe kuolanga speed la mena yo kana like utoma kwa siata maendeo huku kupush maundu maendeo na kuseo bana ndu kuna wala weketha maina iko finance bill maybe either you have to kidwe na maundu maingi metho maende mwene ndela ende na kubinewa netha ndie kulia yo maende kana monga miliba yui mwitu ambia kisululu cha usembethia wal cha leo ko balucha wabika musindo le aito and it's not literally kwito wina musuko yani wabe tukitwe kisululu nitakitwikite break itakitwikite wetu mwe neja gondo maito ndao vinda keseve la mwe uzu yote wekati
kisululu cha Jay-Z nikivikie mwiso ni makisose iye cha bikabala cha elobika now what is the next stage ti dialogue nikana kimu wetie kibitukithwe na kibitukithwe kwa space ime umeweta kibitukithwe kwa vacuum no lazima yutoke round table munaise mindo sakayo ashuke tunene nake najue atwika akashuka na mwoko ya lelwe atwika akashuka na mwoko mukwite simu senu atwika makashuka na kele ndio na sakayo na ndo alama ko masaraundite ndo na ke wa make a mistake ya kwithwa atena ndo privy na technology na ni kama mana weta ni nonie kiuno tuke wete nondo ni wie mindo deputy wa Musumbi ajasia the director general ni wa mafilie na haji ni wa mafilie mayane wa intelligence what does that mean pay gap technology wise titamane wa intelligence yao what is upcoming kwa huo nake Jay-Z mamu nenge break you alinde kiu akasenati yake na sindu hiyo maana isemaole ona maolete finances if the structures are not in order if there is nothing to protect kemwe kuya financial bills suke baba hii structures sia protect na sia make sure ni mwasia isia ni sia bika mwiso kedwa ni mbesa sia kwa bishop mala sieta wae kwa mwaka na sithi kwa siombua we siombua kiki ukoba wa mala cha nengwa mwaka na ke mwaka nenga siombua athukumithisia nikithukumie if you don't do that we are just wasting our time na Jay-Z kasi okawe ngelelo na nondo you ne matoni si ondo kwa eleko ani matoni si there can be picketing and demonstration bate kao bate wanango yeto ilamboli lisena take advantage o sitomeo no atongo ya mwa maito but netonake meyekiu so let them come me sober minded na mate vindictive nondo leaders sito nini no nie kwanza hata speech yambe ya Musumbi kotokie punelinie ona kwake dhania hadhatite ona wane na kima kila ndo menda kuigwe ndane no na kwa empathize na kila chende ukwende musiai na Jay-Z zizo zina kweno yikaye bali chuta feli the next day yubandu ame ni pole siana ila sitiwe ni pole na ndakongelele ngewa imbinge na ndakambie kwa sia ni treason kana chao and I'm ready to dialogue simple na ikomoka ni woka webonelelia ni wako ni yaisi ona na wakomoka ni wathi so we say the etikila kana onakana nika correct ya onakana no ka utabio kindu nondo nasia kana nikamolaika ka ngai no ka atono utabia mindo there is somebody who told us of course not what we are discussing aikia kunywa nondo akana kake na ga muza ko ka totete na mutheno mwe ko ka mwe dad kana kanini ke pre unit daddy unakunywa suta kufa kila kese ni uko ya nundu ni woka ni wotabikie ni ukwatika no lamu ngando kwa ukwata ume manywa muno ai kasisi ajambe yake ile ai kamuya dadi suta kufa ukikufa sasa tutasomeshwa na nani ukikufa sasa mamu ataachwa na nani that was his turning point na asiakana ku na after that kakwatia maundo alama yake dadi doli yangu iko wapi gari yangu iko wapi yani wezethela ni call ni message very very serious na kamutabise kate atemo mile kamutabise kate mo mile kamwe dad waki utakufa na after that Asia that was an angel so Jay-Z omeona mekaniliezi umeona exercise yosutesi matwite mete andu na mama ndo andu mo let them ondo weta okasia maeke okenga na maina leadership peo kila ke madrive ka point ku kamweka lama ya Asia to the Uhuru Park ni momena eta bisio nde masauye misalaba ni momena eta bisio nde moke makwite tutambala twake bendela moke ona kindu kiuma kikate na mayuka inde mekalende manenga ne matalatala mo na che kwa metho ina scorecard kiwiche kwa tik kichati ala X Veronica no easy kwenda kuongelela undu Faith wa weta diwe kindu cha mbeni kana twina mathina maingi na tiko na action mituki na peo action sio tuona oso mituki ni kana kwambia reverse maundu na Gen Z
opamwe na kwasia ni tukweyange wanamu maika ole pressure ningo matabya niki nundu maundu ni maingi ala matema seo nthini wake neno uvungu wa ndongoza zitu it is over the roof andwa maunga mama katwa ningwe ikona nona na nditu kuona ametho maitu nditu kuona undu maandika andu mo nditu kuona undu meno kapila siana situ inena Kiswahili pe mixed marriage na yu kana ketha nesietu kana ketha kaitono nena kikamba nesa kainewa wea etha ke umete gitui kayandi kwa masaku etha umete masaku kayandi kwa makuweni niki na hivyo we are working for the same government. Aya ungeiwa we adharani nitukuona ndongo isitu kimwana kilikile nani kwa last week bishop nona weti kamwana kena miaka 30 kap 25 na kena nomba ile shangoloba emwa Mombasa ingi lobi nengi twasi gitui na ikuya au mitsembesa iba nethukumo kwa account napo yandu mathukumi miaka miongo etatu kana miongo kadhaa nitu isi sindula make quicker na Gen Z tondu twina opposition thina chao thina pina maile kuendea kwikia na pressure opposition itwe agelidwe mokati na dhukindu kingi nina likilendini wa space yesu inethukwija maiweta thumona maweta kana ninye ndongo ikana kitondongo ino meta wani silikale makane wa mbesa makeno na sindu cia muthembozu yuko endea lakini muende na uwi uwi ni very important ni kana mwizaidi ya mwena abulana na mbule lisu faith kuweta lakini muende kwikia pressure ni kana and are you encouraging dialogue ni sawa na ni thiende na ni makeuweta nimeuweta kwani na imawetie makasi ai kwena ongei mawela tatabiwe tumaibo niki kwa mfano na ni mawetie mazia basari ngaenda uboya governor mbesa ngaenda uboya MP ngaenda mbesa hizo cionthe no itwa wa sukulu ukeza hithi ya sukulu twasoma free nundu pembeza cia governor pesa MP pesa MCA pesa national mbesa hizo no itwa wa sukulu by the way manengo mbesa cia mbasali ciake nundu kwanza ethwa ndambendete ndenenge akana kakwa wewe kanenge bishop mala ndanene support ula muthenongi yunje nzino ndo no wetondu ndo makwa ba manene maikaungamie kila mailite kuungamia metho smart na yuke kona bindela maendete mbungeni ke kona mayathi makaima keka mithumbira meki onaga maendie makeka landi makuite document nundu demonstration wewa twa document present kika maendie na zina mayenda Mr. Speaker sir now we present this when they come medhieva na maye makuya kinu na maye mokwati mwaki mayethwa mena we andu ai mato no tutedia muno nundu yu alikona katika serikali zitu cia musita cia metiuko na no tata cia tiukie ndi mamvyo zitu yingi cia balokile mundu withio kethia mwana wakwa ndi na edito mukulilia wea ukanena mbako kanena na governor metho kwa metho lakini mwana ucio ndeisa kwoswa na wathio ithio yithia andu ala mosetwe na andu ala mundu wetelete binda yukite meumalu kama mukambeini nikana sida yani peke nujensi meika nguchenda menda service delivery moke maisi methie hii ni serikali ya mutiuko jitu ulawe usubia mbesa no aile nyata nangania na kengania asomete akabikabani kana ungamie eoth na akengania mateleba ama meutwa angaliie maumete ba andu ama somete contract ino inengetwa ndo mama sako yekana na masaku kitwi na makuweni ona nje nzizi iyumba na sira yote nundu ziuka hivi ya mundu wa class 8 ukosa musala nukugwa na be andu mekite vojari mathangu ma vojari kwanza na serikali hizi cia mutiuko poke njenzizi mose mathangu asu mathiko ya kwa education mazizie mundu wa ETA certificate ya secondary ni wasomie secondary nundu aingi mo yuni mwazu na mundu utasoma
wa munenga yutula tu machine to ukatithia kana akwata aitinda asololete musani ukakomana nake akegite ngingo na asololete bau you make a pressure yeah sawa a while ago bishop ita wete nini tambo kwata utandithiana indi kwitu tabia point iswenda tutabia musese tendeni wa kilungu chatu nena nie ekatukwate utandithia we musese ubangite kwikalata mabindani atu na mota ndi na tambai na indi nivyo tuende na ubingwa na kiliko tunena nye tumane andu maile kwikala ata na indi chithi uthumoni ve undu fithi ukwenda weta ekatiwe ewenda kwa siata beasiae kindu twawetete a while ago taisie every county either waenela teta intellectual capacity or data ngamana nina ciana ciakwa engineer maana 5 alam uma categorize database ya intellectual na uzuno gothui wa county yito ya Masako makuweni edwe esini na ciana maana 5 lawyers in case bakatwika be lawyers 5 sikwendeka mana I'll go to my database ngainge ko tatatatata ngamosa ngamaete niki wa avoid kuandika ndokwe ondo musumbi wito neki you just get somebody no ne wa support ye na ndao support ye na kindu kingi no kuunga makitani na uinenga mundu uju kibila cha kuungamia our ministry of allo yandu 52 million we say the lamundo zu level yake ya county nya wa mwambatie wa mwete ba na yenda a lot of intellectual mindo capacity na input yake kila wethe ile from ya mindo ulona ibo kithwe kimbe yange ona ketha na point ile lakini waende na kuola kila unethe yebo so we say the lakwito ni sabu ya kuola na o usidikale wa mutu uko methe wenamo mena test proof ti kweta emundu nina campaign na nina udilivia lakini useo wa ofisi wa governorships with our win na kinando kiseo onoto no usupport yo mashambiki ama mana campaign ya na kila mundu na level yake lakini professionals bring professionals on board maurani county kwa huyu JCs alana mo oi juma na mo mama wete kiu maeka ukonokelele meko ya metane mambe ye kwa ku invest in giving their professional data mama ke ya musumbi wenda ndo ngili 5 mekete engineering tena moni mwaya twethela no ndikanela watu ikikie mama thi nenza mana twika maendete ni Qatar kana nako Qatar na yes ela we give us those people wese the lona ke musumbi wangeria nenge nondo ndena ndatesu ndenda data ya ndwasu so nito mukulia onenu yu ambe ya yu mwa piketi ni no mwende ona kuongelela okuongelela na enda ina step by step yumwina nena obo wa financial bill mwikabula nyenginda na mawa mwikanange nitwamina obo wa financial bill yutokie keke ngimuna weta amwe kwenda na chokikwe ndiye yuma yase menda IBC reconstitute actually juta you nina kwatie message gavana wapine nenda ethukisie message ino ya ando mama mbone yuita tu mina mwaka mutena MCA tutena MCA and there are some service deliveries so this is a lava MCA you might to put my team kwa u netokulia constitute we metoke ondo batoneka we say the at least ando mami ndo ematetheka GZs the way you mwena metalatala no ndio weta IBC yekiwe yambiye cooperate nondo na kama sa kubeboka kwe kundu kungi paiko ndise no wetetwe wena accident MP nimetetwe ona uwakalembe oneti noezi you know lazima eselo kwa ebi mindo IBC na tinenga nona policy to kwa uyu the way mwena structures tamina ke chekwa ondo taise scorecard ketikiwe twamina ke chekwa tutiki asante Nune we say mabinda atwe na moi andu mande no ni oi nitwo ibie
na ndongo isitu sieko kia ando oi na aseo Kiswahili masia kana kisungu iron sharpens iron gwisa unoa ubanga na uku ubanga one kanebi unoa wanebia kana ubanga ongi kindu yani similar yuko akena tia somu na madhisi maundu lakini maikwenda ivela hii momendo sindu hizi thia cia thukuma kwanzia iladha ile yuko timanekana andu masomete onala matathi skulu makamina matukuni wazizia social media andu nimesome ukesaithia ni maele wa kila kiende kwa ni twene kila kiende kwa undu feithi wasia kandongo isitu ciose lakini kanene kasamuka mugwenda unena yolo wakiko thini itu ya Kenya Kenya thine ko thingi na kiko kiikua wa ukathi lopi umundi ilopi tho the ile Dar es Salaam ukathi Mombasa atwike Dar es Salaam ukaba Masako town enda there ona wote thimba na kitu lakini tutapa niki kiko kitaondoa wa niki oyani mundu akuna biashara paina law and order thini wa ndithitu niki na kuina serikali kila kona hii maundu mataile kunyoroshwa nundu mikalilete na thoma tukuni pena a lot of kutotosheka kwa sababu ya uongozi ambao hauna mwelekeo yuko uni kindu kingi kwenda pengine ani ndona kuamuko umuthi ngambi otangua baya ngamuko umuthi ngasebya soko yakwa baya nikirite na law and order na kusobe organisation bila twena sio either no malelo twena moi tuyeke kwa kwisilote twambie kwenza maimangi yuke zaidi andiri tune yase uba kino mwaka waweta na lidikana pe mundu nasia nganyane ngetwe ministry na mbesa muno let them realize that is not their money. This is taxpayers money. Ayuni ngasia nondo ni mutongo. Mwaka ni muya ministry no. Mala ni muya ministry no. Nondo ni yoje na mbesa. Isuko mbesa siako. Kama mbete waweti isuko mbesa sia mwene. Isuti mbesa sia mwene ndisi tukume service delivery to ne window. Na mbesa hii. Ula minister weta wa Michuki atumiye mbinu gani kunyorosha matatu na kudhambia Nairobi River? Yes. Aina mbeza bi kuzinda andu wangi yuko nikiliko na kwenda ndi yaku makuservice wae makwenda kwenu ngwe kuse uvya Veronica last week na wetete ndia siati thino lati naguo nundu wa anoi atumanu na pe principle etumika muno katika siasa sito cia Kenya kosa andu atumanu ni kanomo ibie na nicho kiuo weta yulua chone kaanga nyanengiwe ministry na mbesa kana moya na junundu na kendesi yulua accounting na sindu cia auditing aitume wanula mwe utumanuni wake nake auditor general yuko ya medho nundu wasisi hata serikali situ cia mutiuko project mbingi ila meka na ijongwa cia jenzi mathi kwanza malike kwa serikali cia mutiuko mai makombani ebunza makulie mangava na maitu unambeisye project na uemetwa mimi na hiki na ni wanengiwe mbesa cia nondona ila cia iletwa mina muradio no ulongamie ethwa mundu ulongamia imuthocia wa ng'ombe anathocia ng'ombe kola na kukungi na iwo umwe yaungamie yulua procurement kana sindu ila ikwekwa kwa ndavye eikata ilo ukomwe kana tuitile milioni 5 eikaona faida nundu nde kuona yulua project ile kwekwa na yundu isa hithi ukona ka project kambiwa na kayambiwa kwanza kayuka kaibingwa nesa isioni mwaje ibasi nulelo basi nusilango basi lakini ka project uka hivi nikakusisimua kayema isa kuthela malelu maingi mo kamba ni tima thelu na ndwisi maungamigwe iki sindu bingi yani pesindu accountability ya ithite kuendwa ni kana ikaieketwa mundu longamite that nini yesu ya account akewa kwa tunengenesa give us a data data nzeo
ya na tisilanga wenzi twene binda mulua motezia unekio bukwa tunenge data nzeo ya silanga unenzie from the scratch woneka waungama tunenge lelo museo unekiye no lelo zuekia teithite katonye nembe titonye unundu itizikana lelo waile tenda winzisia nata twithie kana wailelo kalamika inzi omwe ututabye kakotoka kaumete inzi ya gele garukana kaiba nundu mundu mwe kunekandu wone weke wa carpet akai nyumba timbike floor ona ndikuulia mwaka ye no muthanga ndikuulia mwaka ye wa red carpet nikuulia mwaka niki silikali isi ametiuko alama nato wapo projects ila mekie sikeye iginoewa sika collapse na izo if taxpayers money ukweje kwithwa mwaka no uona igavana wakwa last year na ninauma male woka niki utaendesia projects ila sibo na aka sustain ukezethe la legacy iso ya masako nondo ni wamina ki wiendesie ni woselela bishop why nendo yugo dogo nendo natima sako unakoma nendo muzungu na mama yeza kuiselia nondo mundu wa tamaa nombethugizia mundu wa tamaa ona atwa akebeti na jamino cia aike kola aike manda kangi atezi kana nako lo kuitabia no kyo usia atawiba toyo kwa uyu nundu akitumiki unicho kuona etho ape project cia mbeiwe ni governor muna mundu ayenda ni kana aonanie project cia fake lakini ketha ni kiu na mboho ni ile to thambwe atumi andu mo thambwe mboho kangutabie ngalelo engi ai kaindo kadha iwe tene yuko uniende yabana ni ndithata ndio githanga ni ngane contract ni kana wizethia na kwa ina utelwa kangutabie project mbingi cia Kenya si na corruption thini tena nene I'm telling you wizethia yani project ile ku cost milioni theana esu ya ilo tumewa milioni 20 yani project mu Kenya mbingi utaona kuna project ingi 5 nundo kila mundu enda ku na hii chain ida nene zambia ku zathi ulubyo kila mundu autete kake autete by the time yani mundu lo ukuka kuthugomowea in fact ona akaku atahaibwa mundu kwanza aambie kuipa upfront that is the reality pe kindu chaba hata muno ngwenda musiaisia manena ndatika situ isia thela mundwe bishop nenda nzongie unduno o mitugi ndati ona ikabete ndatikemwe pema MP salama na vote yes na ene ndi nimeumasalimia na si kusalimia kwa nimeokeza na kama kitu tuna examples be biasala wa MP wa UDA wa Male una aya mbunge wa Matungulu negwe nona akediwe aya wa masako yuba hapa ne bie batinda asikali na inge muno ala mana vote yes ati ukamba egwoka mutuze no suru ti ukamba egwoka ni ndiyo onde but ningi tunene ukamba atongo yala mana vote yes kana ala matana meteleto kusalimiwa ni mwene ndikana maimo musal kuketwa utona ku advice ene ndi ata mekale ata na leaders alama na vote yes yo alama na vote ye no na muno ama na vote yes nondo inisi ona 2027 aingi mama maikasyo kanundu wa kila maneki yube kindu kimwe mwako ndaneni yolua misinformation na misinformation ile na ibo Gen Z si alama mbe ni manesi kila mekwika ama likile ni malikile kindu kita wa political tutofautishe yolua kindu kikwe kwa political na kindu kingi kineka wa na professional nundu alama na vote ya yes onamwe ma opposition ni mana vote yes na nundu wa pena bwetina amendment ila Gen Z mana andikite already musumbe na yanasia kana isia consider lakini wewe ameenda ka kontheka theka bengi menda jonde financial biasala wa mundu onata sa kwetwe tola masaku anayona biasala wake anaina musi wake we kuyo bebesia kusalimia
munini mumbunge we kwake angimake yumba nyamakazi na itutiti kasalimie nyinya wake nethe yake we egwata nundu ikia tu wisikana na kuchezo kubikia nikio kuyania nundu we ukayo bebe wa wina nyaku nethe yaku we gwata kana kala biashara kanini ka kumundu amwika kauthoche ya tukakabebwa we gwata nikimateyo satandwa ima ethwa ni smart in mind makeyo satandwa ima makacha tiendo yuthoke Caleb na tienda titi Caleb timwe Caleb 2027 no nundu nuneke one ama elesie kitumi cha ukuna ni chao pai mundu musiba ko utabomoke wa icho na maomboke wa nicho ona inya kwenda mundani nethe akwenda mundani na Caleb kikujule ba kaito nineva mwithi waina kiwiya okeseo ni muya muzeze nundu akusakwa kilungu cha tunenda niena TV ya Mutongo TV kwithi wa TV ya kuya kusomethia kumanithia na kutanithia na ende ni kwendea kiwiyo cha kwa ila